bavuga ko aba bagabo babanje bagutegurira icyitwa umusirikare bya nyabyo, bamuha buri kimwe. Ibaze umuntu kugusanga iyo wakoresheje indege z'intambara z'akataraboneka nka F-14 Lightning II cyangwa se drone nka MQ-9 Reaper, ubundi mu mazi yagutangatanze n'amato y'ibikoko kandi intambara nka USS Gerald Ford, ubwato bungana n'ibirindiro bya gisirikare, ukongera namwe agizwe ahekeshwa bya misile agacura mu nyanja hasi cyane. Ibaze noneho ingabo zikigati intwaro umuntu kizirenze kandi zigezwe nka M4 Carbine zigendera mu bimodoka by'ibikoko binyaruka k'umuyaga bizwi nka Humvee. Noneho nizo ngabo wagira umwaka ugasanga ni Special Force na Delta Force. Shumi kaba kakubayeho. Ibaze ko noneho ntarongera ko yaba afite air defense itarasika, yewe anafite tekinoloji yo gutumura radari zawe no kuzisenya, akanasenya air defense yawe yose. Usigara usaba Imana ngo isi yawe akugirire impuhwe ntayihindure ivu. Muri Operation Absolute Resolve abanyamerika baherutse kubikora mu gucakira Nicolas Maduro. Muri iki kiganiro ngiye gucengera mu rugamba nkubwire igikoresho umunyamerika ari yamanukanye bro, yaje yikwijeho ngo akunda afate Maduro uhereye mu kirere, mu mazi ndetse no ku butaka. Ndakubwira intwaro ku yindi yakoreshejwe gusa by'umwihariko ndaza kwibanda kuzikomeye kandi ziremereye zagaragajwe muri operasiyo. Nitwa Mutavu Ismael. Niba ukunze iyi video ibuka kuyiha like. Reka duhere ku ntwaro abanyamerika bari bazanye, ariko duhere mu mazi. Ku ikubitiro babazanye igitwaro karundura USS Gerald Ford. Iki ni icyato kinini cyane cy'intambara gitwara ibitege rutura by'intambara ubwacyo, kingana n'ibirindiro. Ni intwaro y'agatangaza kuko itunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Kugira ngo ubone gihagaze uku nguku ubwacyo cyatwaye miliyari 17 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibaze nawe, aya ni amafaranga yakoreshwa muri budget cyangwa se ingingo y'imari ya buri mwaka n'igihugu kinini muri Afurika imyaka n'imyaniko. Iki gishano bari basize muri izo operasiyo zo kujya kurasa muri Venezuela gipima uburemere bwa toni 100,000 kandi ikabasha no gupakira toni 100,000 na none, ubwo byose hamwe bikaba toni 200,000 cyuzuye. Iki gifite uburebure bwa metero 337 kuva ku mpera imwe ugana ku yindi, kikagira utubuga duto tw'indege z'intambara zihagurukiraho 25 tuzwi nka decks. Kigenda ku muvuduko ungana n'ibirometero 56 mu isaha iyo kiri ku muvuduko wo hejuru. Iki kintu kingana n'isi gifite ikoranabuhanga rya nyuma rigezweho mu gisirikari kandi ikarasigwaho intwaro zose ukeka ko zikoreshwa ku kibuga cy'imirwano kigezweho. Iki cyato kandi gifite ubushobozi bwo gutwara indege zisaga 75 z'intambara. Mbega neza ni nk'ibirindiro bya gisirikari kuko kinafite ikoranabuhanga ricunga ikirere surface to air missiles. Yewe ikinyarwa ubwacyo cyakwiharira iki kiganiro. Niba kigushishikaje wowe byandike muri comment tuzakivugeho mu buryo bunonosoye. Amerika bari bafite izindi ntwaro zo mu mazi nk'amato yo mu bwoko bwa Ticonderoga class cruisers menshi cyane. Aya n'andi mato y'ikitabashwa abanyamerika kandi bari buje mu nyanja. Aya ni akaga kuko agira ubushobozi bwo kurasa mu ntera ndende by'umwihariko agakoresha bya misiri nka Tomahawk z'ingome kandi mbi cyane, nazo zari zitwajwe n'igisirikare cyo US Navy team. Bari bitwaje amato nka Virginia class submarines, indi ntwaro igendera mu nda y'inyanja mbi cyane kandi y'ingome y'ikoranabuhanga ry'igisekuru abanyamerika bakoresheje muri Operation Absolute Resolve. Iyi nayo yikoreye ibisasu birasa mu ntera ndende, iyi kandi ifite ubushobozi bwo gutumburukira ku mwanzi mu ntera runaka igahita ikugabaho igitero, kandi ifite ubushobozi bwo kurasa ibisasu bya nuclear. Abanyafrika dushaka twakwicara tukiga tu. Iyi submarine uruzi ni ingome kuko yahawe ikoranabuhanga ryo kurasa akavagari ka bya misile bikaze nka za Tomahawks ziri hagati y'6 na 12 icyarimwe, kandi ikaba yabikora inshuro 12 idahagara, mbese yisubiramo. Ibaze nawe. Mu kirere noneho aba baje bigwijeho ibidege by'intambara by'igisekuru kigezweho uhereye kuri iyi ngiyi F-16 Fighting Falcon
Wumvishe Mickey Fighting n'irindi jambo Falcon. Falcon niyo nyoni ya mbere igurukira ku muvuduko munini cyane mu kirere, bakayita umwami w'ikirere kubera ukuntu igenda mu kirere kandi ku muvuduko wambaye cyane. F-16 Fighting Falcon izi zirambaye cyane muri Afurika, zikagirwa na Maroko ndetse na Egypt gusa. Nabo kuba bazifite hari impamvu ndashaka kugarukaho muri iki kiganiro. Izi zizwe Falcon bitewe n'ukuntu ziguruka zibirandura, ziberanga, zicurika ubundisha, zikicurukura ukagira ngo ni ya nyoni maze kukubwira. Ruti yanjye, izi ndege zirukira ku muvuduko ungana na Mach 2, ubwo zirukanka ubwikube kabiri bw'ijwi we. Zikora ibikorwa byinshi no gutata, akurasa ndetse no gufotora. Bari bafitemo nanone F-15 Strike Eagle, umvishemo kurasa n'ijambo igisiga se nanjye nuko. Izi nazo ni ingome cyane mu kurasa amatware kandi nizihushe, zikarusha umuvuduko zirana banje kubabwira za F-16 Fighting. Mwabonye zishobora kugenda zonyine nta zerekeje, kandi zo zigira imyanya y'abapilote ibiri. Ingome kubi buri nazo zarashe site z'ubutasi mu bice bimwe na bimwe bya Caucasus. Abanyamerika bari bafite izindi ndege mbi z'intambara, F-35 Lightning. Umushemi ijambo mora byose nanjye nuko. Iki gidege cyo ni ikigome kurenza ziriya mwabonye. Kiri mu bwoko bwa stealth, bivuze ko kitabonwa na radar. Izi nazo ahubwo ngo bakoresheje barasagura bwa bwirinzi bw'ikirere Uburusiya bwari bwarahaye Venezuela S-300. Cyarasha amaradari n'ibirindiro bya gisirikare by'ahantu hatandukanye bifatanyije na F-15 Strike Eagle, ngo byasenye ibirindiro byinshi bya gisirikare muri Venezuela. Indege rero inarwana intambara zo mu kirere vs zo mu kirere. Ibizwi nka air to air combat, ahanini aho ikunze kuba irasana n'izindi ngenzi zayo cyangwa izo mu bwoko bukora ibijya kuba kimwe. Ibasha kurwana no kugaba ibitero by'ikoranabuhanga, ibyitwa electronic warfare, ku buryo ibigiye guca mu kirere runaka ikabanza gukuraho amaradari yose. Ahanini iyi ngiyi neza nizifatwa nk'umuzimu. Ikora ubutasi reconnaissance. Indege yakozwe na Lockheed Martin, imwe mu nganda za mbere zikora ibidege by'intambara mu isi. Nako ubwo na Sukhoi y'Abarusiya nibyo bihora bihanganye neza rwabuze gica. Bari bimanukiye kandi bafite amadrone akaze, uhereye kuri ngizwi nka MQ-9 Reaper, drone z'ingome mu rugamba kandi zidakina, imashini zitagira abapilote. Iyi ibasha kugenzura no gukumira kandi igatera cyangwa ikarasa ku ntego zatoranijwe neza. Ishobora gukora nk'ibya ziriya ndege ubona, kandi iyi ifitemo ikoranabuhanga ryo kwikoresha, kwigenzura ubundisha, igakora akazi basebuja bayitumye gukora bidasabye ko bayireberera iz'ubwenge. Mvuze yuko ikoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano, artificial intelligence. Abanyamerika kandi bishingiye ku busesenguzi bw'intambara ngo bakoresheje drone yizwi nka LK Global Hawk, drone imwe mu za mbere nini cyane yakoreshwe mu gukusanya amakuru, surveillance. Urongeraho iyi ndege ya kajugujugu na MH-47 Chinook, helikopter yakiraga hasi abakomando baganjemo abitsinda rya Delta Force, bamanukaga nk'ibinyugunyugu bigwa ku butaka. Ni helikopter nk'uko ubibona nini cyane kandi y'intambara, ikagira ikoranabuhanga karundura rya night vision, kandi izwiho gutwara abakomando benshi icyarimwe. Abasesenguzi kandi bavuga ko ku butaka ikiguruka kitakozwe igihe kinini cyane, ariko ngo byemejwe yuko bakoresheje mu modoka z'imitamenwa z'ikoranabuhanga zigezweho nka Humvee cyangwa se MRAP vehicles. Ibimodoka karundura bya gisirikare bijya kwicura nka Hama bishobora kunyaruka ku muvuduko w'ibirometero 113 mu isaha, bikanywa litiro 95 ku ntera y'ibirometero biri hagati ya 400 kugeza ku birometero 560. N'ibikoko kandi bigorana kubyinjizamo amasasu asanzwe. Ibi birahenze cyane kuko kimwe gishobora kugwa asaga ibihumbi 301,167 mu madolari,
arasaga miliyoni 438 z'amanyarwanda. Intambara irahenda mani. Eshofosi n'abandi bakomando ba Kasamutwe by'umwihariko bamenyekana b'itsinda rya Delta Force bamanukanye imbunda nduguyango zikomeye kandi zigezwe z'ubwoko bwa M4 Carbine, by'umwihariko iz'ubwoko bwa M4A1. Izi zirekura urusasu remeye cyane kandi zikabasha kurasa muri metero 600. Zigwanishwa n'ingabo zidasanzwe gusa. Zirahenze uzigiraje n'utubunda dusanzwe nka AK47 ushobora kugura $50 gusa. Iyi yo igura $647. Ubwo mu manyarwanda aburaho make ngo abe miliyoni y'amanyarwanda. Yewe iyi komando cy'Afrika kirasetsa yo kigiranya n'aba bantu ngo bari bafite ikoranabuhanga bicanga cyanga ikirere ndetse rikanazimya amaradari, ariko bikanavuga ko hakozwe n'utuntu tw'ubugambanyi cyane ko ubwirinzi bwa S-300 bahawe n'Uburusiya nta gitwaro na kimwe bwabashije guhanura cy'Abanyamerika. Nyamaze ubwirinzi bw'ikirere bwa Venezuela ubwarashwe rugikubita, ahubwo bumwe bwari bwanarashwe bwarangije gukurwa mu kazi desactive. Bamwe bati hari ubugambanyi mu gisirikare cya Maduro. Baze ko ari ibitero byagabwe n'indege zisaga 50 kandi z'ubwoko butandukanye z'intambara. Abanyamerika rwose nge ntababeshye ndabona bateye ubwoba da. Mbere ko ngana ku musozo, wowe rata nihe ntwaro yagutiye ubwoba muzo bakoreshe muri operation Absolute Resolve, cyane ko anistarabashe gutahurwa n'ubutasi ngo zigaragazwe mu biganiro bitandukanye cyangwa se ibinyamakuru bizandikeho? Yandike muri comment. Ni kihe kintu cyagutungiye muri operation Absolute Resolve? Nacyo wakivuga. Ibuka gukanda like, ukoresha na subscribe, ubundi dukomeze kubana hanga. Nitwa Mutavu, mwakoze kubana nanjye, ndabashimiye naho utaha. Bye bye, tuzasubira.